जों एलाइनबा थानाय मोनबाबो प्रथम काहाम परिनाय माथाय 7 अध्याय 24-25 नौ हाके ताबुक आनि अकक रक खोनावै abo haino tongnai borok bo halongdap sakao nok tangnai siam kere borok ha watui luklaikha tui sarok bo lombaikha nokbar kotor bo phaikha haifano anok bailia abo halongdap sakao tangja omo subra Jisu Kristo ni kokthai subra Jisu Kristo amen Tadi engke जों isa jora surimung naruk lainai जों joto palke जों ono ketal hap lainan bagai kai torsin logi tangtheng sei tini ono ketal khulogoi renai sini goram manang utis topa kai torjini singtei tini onogo sini muthanai sa Jisu Kristo ini kolak tharjini bisingo tongoi Jisu Kristo tini bini yapri bini seleng log bisingti hap haiteng जों जतनो पालके सुरि लाइने गाइदों थाङो बागै फिता तो बिसिङो सेरानायबा जों अर स्टेप न हाबैनाय जोंनि बिशप अबनो न खुलगै रनाय बागैनाय अ जरानो जोंनि बिशप न याफारै दङ Kapangni takuk te bukuk so norok bai malagin bagi onek jora suri kamka especially halbrum no agi pakai ke omot ho panna pakai sini takuk mustako takuk ramcharan devo no kono khajo sajo oron norok sumo maira pulcharo joton mililai ini kai tinu selo kai tinu hawadi pakai no kaham naithok parangni tangani angke agin sing phainai busungna se jora samania bonmung ang saka sung phayasa ang nok nota habdi oke hambai takuk ramcharan poribar sabute nang sing kok naraka sing dalai khuci tanbai khuci engke mosini borong nok tangman bisingtei sing mo thani borong joton khuci heda bining nok sing nok hedaba nong kami bising kami tahun begini motor kasih sung halena ka hambai ono kuno hamari kayo lori abo sokol kotor hambai ro sinel sadal dikacungan yang berjual sini yang pada puspo tujuh dikon kajian sekarang no orang jotono orang main tiga kena kayak hati sengkabo bising habis beralena sini harus berjalan mulai kita no of course no besar tanah karena ketika habis masih dah kongsi sama kongsi kurang